Igeria, egan, oinez, herrira noa. Igeria, egan, oinez, herrira noa. Pausuri pausu gagoa. Pausuri pausu bagoaz, lainoan ainora doa, eta ni herrira noa. Arraina zaretik irez, txoriak libre dabiltza, askatasunaren Gerra eta zorizarra, ez da ezinbestekoa, askatasuna behar da denontzat benetakoa. Eta txoriona barrio de Aupa zuen! Larriak amabi, dano Bilbora! Larriak amabi, dano Bilbora! Amabian nibe Bilbon izango naz. Amabian dano Bilbora! Larriak amabi, dano Bilbora! Larriak amabian dano Bilbora! Momentu aproposean gaudela, bake giroa egiteko aukera daukagula, eta hori dela eta jakinik gainera, ni 75 urte dauzkat, ni gaztean nintzenean sortu zan edo hasi zan egoera lasten Euskal Herrian, eta orain ikusirik hori aldatu leitekela, nik ere nire aportazioa egin nahiko neuke. Hasieran egia esan da, ez neukan oso garbi. Egia esan, bilurra edo gauza hori ez dakizu, hori politikoki nire burua ez nebalagura
sartzia, ez? Baina hori, ekoizten duzu ja, atzetik pertsona dauzela, zenideak, hori da nire gauzarik bihotzekoa, zenideak elorezokoak ezagutzen duzula beste herri batzutakoa eta zetezu jo. Hau da ja luzia eta ordu da ja nahikoa da, ezta? Eta ikusten duzula, sufrimento asko dagoela, eta jo, nik uste ja aldaketa bat ikusten dela, eta nik uste nire aldetik hori, inurri bat emoruen, zeo zer emina bela, ez? Ni herriran sartu nintzen, portxo bat, zeo zer albazan egin herrixen, eta ikusitxe bebai presuak eta portxo bat bastartuta euesiela, ez? Politikamente aparte, como en terreno de nadie egon zela, dauzela momentu honetan, orduen nire ustez, Orduen, zeo zer enbizala, eta geixen be ikusitxe zenideak eta ze situazioen dauz, ze azkenien preso bat dauenien, persona bat preso dauenien, familia guztixe daue horren ingurutatuta, ez? Era guztietako jendea gaude, gure helburu printzipala eta herriaren helburu printzipala da giza eskubideak errespetatuak izan daitezela, eta errespetatuak izan daitezela, bai alde batetik gobernua jartzen dituzten legeetan oinarriturik, eta beste alde batetik bake giroak eskatzen dituen baldintzak hori eskatzen dutelako. Jente oso desberdina gara, eta daukagu sensibilitate berdin badanok. Dara Euskal Herrian hori dauzela preso asko. Gertatzen da, ez dala erreza, hainbeste urtietan luzetu dan gauza bat, ez da erreza egun batetik bestera aldatu, baina bai ni optimista naz, eta ikusten dut ez daukiela beste biderik. Bueno, lehen esan dugun bezala, gaixoak, preso gaixoak, etxera. Bigarrena izango litzateke, beren kondena bukatu duten presoak, etxera. Hirugarren helburua izango litzateke lehenengo momentuan presoak Euskal Herrira ekartzea, eta gero, tokatzen da moduen, etxera. Eta laugarrena Euskal preso eta ihesleriak etxera. Hori da guk planteatzen ditugun lau helburuak, eta horretan jarrituko dugu lortu arte. Abilan egon zan 3 urte, eta oin Galizian, Alaman, Pontevedran 2 urte gutxi gora bera daroaz. Gu gauz hemen imaren osasunagatik. Imak gaixotasun kronikoz beteta dago. Nere aizta dauen lekuan, da gaixotasunak daukanak, han ezin dira gauzak onerutz joen, baizik txarrerutz. Entzun dugunean, Josu Uribe Etxebarriari zer gertatu jakon, nere aizta jaunari esker ez dago hilzorian. Da horregatik pesimista horretaz nago, ima noiz arte egongo den. Dago isolatuta. Ez daka norekin konpartitu beren geixotasuna edo bere ardurak. Beren bakardadea gu sentitzen dugu. Eta azkenean kartzelan gauz, ama, aiztak, gizona, semeak, ilobak, dana. Han ez dala lekurik egokiena eta proposena aurrera joeteko. Eta kanpoan egon beharko litzatekela ikusten dugu, ez? Injustizia bat dala. Persona bat geixu egotia eta geixen be, guk hausen kasuen imana, bera kanpoen egon bizalako. Ezagutzen dabe ima, igual noren alaba dan, herrikoa dala, baina oin dakie dauela geixo, dauela preso, bere egoera zabaldu inda. Eta horretaz guk sentitzen gara, zelan da, apoio gehiagoekin. Kaixo lagunok. En primer lugar me presentaré. Soy Antón López, preso político de Elorrio, que a pesar de los años que llevo fuera del pueblo, me sigo sintiendo convecino vuestro. El motivo principal de esta carta
es mostrar mi agradecimiento y respeto a la plataforma Herrira, que tiene por objeto hacer o promover que se aplique la legalidad ordinaria en materia penitenciaria. Para todos vosotros y vosotras, mi más caluroso saludo. El pueblo vasco está intentando dejar atrás una etapa convulsa de su historia para ir construyendo un nuevo modelo de convivencia que nos traiga una paz duradera y sólida. Cada parte tendrá su visión particular de lo acontecido y seguro que todos tendrán su parte de razón. Creo que fue Aristóteles quien decía, detrás de una gran verdad siempre hay otra verdad. Pero en estos momentos la paz y la convivencia necesitan del esfuerzo de todos y de todas para construirla, y mi implicación en este proyecto será total. En todos estos años de conflicto, cada parte ha ido construyendo su estrategia de confrontación, pero ha llegado el momento de desactivar las políticas y activaciones de enfrentamiento y convertirlas en acciones cooperativas. Como dicen los entendidos en resolución de conflictos, estamos en fase de desescalar el conflicto. A este respecto, dos cuestiones importantes nos deben implicar: ausencia de violencia por todas las partes y desactivación de las leyes de excepción que castigan de manera extraordinaria a los presos políticos vascos y a sus familias. Toda aportación en este sentido será buena para todos y todas, y estoy seguro que Herrira realizará una labor adecuada que contribuya a la solución global desde una posición de neutralidad ideológica. Desde mi posición de parte, animo a que esa neutralidad sea efectiva, pues solo desde la pluralidad y la justicia real construiremos el futuro que se merece nuestro pueblo. Por si a alguien le interesa, expondré cuál es mi situación personal. Llevo en prisión 25 años, todos ellos dispersados a más de 1000 kilómetros de mi domicilio. Para venir a visitarme, mi familia y amigos deben hacer 2200 kilómetros, un castigo para quienes no han cometido ningún delito. Debido a las redenciones por estudio, los organismos penitenciarios habían fijado mi fecha de excarcelación para julio de 2006, pero 3 meses antes entró en vigor la denominada Doctrina Parot y me alargaron la condena hasta 2017. Como sabéis, esta doctrina ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Solicitamos que la aplicación de la justicia sea igual para todos y que no sea selectiva como hasta ahora, en la que se aplica un tipo de ley garantista y flexible a quienes han actuado bajo la protección de un uniforme o bajo el escudo de la Administración, y otra dura e inflexible para los presos políticos vascos. Para finalizar, deciros que si alguien de vosotros está interesado en contactar conmigo para intercambiar opiniones, puntos de vista o cualquier otra cuestión sobre el tema que nos afecta, ya sabéis dónde me tenéis para lo que deseéis. Sin más, recibid un fuerte abrazo lleno de cariño. Eta bueno, hor gabiz, apurka gure ametsak beteten, eta bueno, ondion asko geratze jakuz, baina geneuko naundixena politzena, urten bete dugu gure alaban jaiotzakin, eta bueno, holan gabiz. Pariseko kartzelan dago, Fleurin, 3 urte darama kartzelan, eta oine azaroaren 13an epaituta dago, eta zigorra kartzela piniotxie 8 urte eta erdi. Aritz Argintzoniz Huelban darue 5 urte. Eta teorian beste 5 geratuko jako zen bere zigorra bukatzeko. Lleva 10 años en la cárcel, le queda año y medio, ha estado en varias cárceles, ahora está en Badajoz. Pues eso, es una cárcel vieja, pero bueno, pues le queda año y medio solo y ya pues parece que está más cercana a la salida. Entró muy joven, con 18 años, y al principio pues fue muy duro para todos. Sí. Gorka egonda 5 urte kurtizen, eta gaur arratsaldien entere gara, trasladoa dekola, joten zara igual bizitara, eta handi kristeletik ikusten dozu bera, edo goizorik, edo arazo badekola, eta ezin han bertan egon, eta ezin lastan bat edo mozu bat emon. Urrin dagoz, eta gainera kilometro asko, etxetik araño, kilometro asko daude. Eta, bueno, ez da izaten erreza, araño joatia,
naiz eta hasieran gogorragoa, oin ja zaude pizkatxo bat ohituta. Gurasoak orain oso gutxi joaten dira, ze, bueno, ja dira oso nagusiak, ezta. Y ya el viaje pues es mucho más largo y pues bueno, no hay ni avión ni nada para ir, pues hay que ir en coche siempre, que son 6-7 horas. Oso gogorra Huelbara, 10 ordu daukagu bidaia, da oso nekagarria da bidaia, da gero aparte, ekonomikoki garesti irteten da. Bidaiak gogorrak iziten dire, joeterakoen oso urduri. Kilometro asko diez, zeusez paseko jakun, bera zelan egongo da. Gero bueltan da bajoiakin. Han izten dozula, denpora gitxe egon zara berarekin, eta ganera urtetan zara eta esatezu, oin 600 kilometro, 800 kilometro, 1000 kilometro etxera heldu arte. Askotan ikusten da gehiago bidaia, eta ez da ikusten hainbeste atzeko lan guzti hori. Zeneretzat, 15 joanaz, eta da egunerokotasunean ebilibiza antolatzen hori. Eta ekonomikoena zelan, begiratu hau, begiratu bestia, holan ez, holan, azkenien bura usteat eta tentzino bat bizidozune egunero. Gero gehi egunean daukosun bidaia, daukosun heldu behar zara horra, heldu bezala ordu hortarako, eta azkenien tentzinoa da. Eta tentzinoari bizitzen heltzen garen egun hori izango da, sinistu bestu lehengo. Pues tendría que estar fuera porque ya ha cumplido las 3/4 partes, pero como a ellos no les admiten el 3er grado, pues tiene que cumplir lo que le cayó enterito, que son 12 años. Porque supongo que tendrían que tener los mismos derechos que todos los demás y estar en 3er grado y poder salir con las 3/4 partes. Ez dugu aurrera pausorik ikusten, ez dago aldaketarik. Momentuz ez dugu ezer igarri. Euren egoera oso txarra da, kartzela barruan, eta hemendik aurrera ez dakiz zer gertatuko den, baina oraindik gu egoera berdinean gaude. Que no estamos solo los familiares tampoco, que somos mucha gente los que pedimos que esto se acabe. Gauza pentsetan gandu zen, hobeto joan behar ziela, baina, hemen alde batetik jenti ez da mobitzen, eta zelan ikusten duten, ez dakit, pizkatza bat pesimista naz. Eurek esaten dabie moduen, barruen dauzenak, orain zuen lana da, zuen eskuetan eta kriston lana dekozue, lanpilo bat, eta, jentea ikusteko zuek be, zenide moduen bakarrik ezauziela, ia danon artien, lortzen dugu pakea, eta danontzako, behintzete beste bizimodu bat. Jendea, kontuatu garaztea, posible dela giza eskubideak errespetatzea, errespetatu behar direla, eta horretarako jendea kontzientziatu behar dela. Hori, jende mordo batek eskatzen baldin badu, ezinbestekoa izango dela. Gure ustetan, hori izango litzateke pausoetariko bat, ikusten dugun bake giro hau, benetan instalatu daiten gure gizartean. Nik uste gainera, holako sufrikario baten bizitziana gurekin amaitu bidala, eta gure ondorengoak ez daude lau bizi biherko egunerokotasun baten. Ez da, izen da hilazioze historikoa, ja. Behar dalako, zenbat eta jente gehiago, kaleak bete da jenteak indarra ikusteko. Sentitzen da ez hauzela bakarrik, igual ez? Ikusten duzu, asko garela, eta egiza esan, gara agertzen garena baino gehiago, ez? Eta hor Bilbon adibidez ikusten da, zeuzela, isladatzen da, zenbat jende dauen horren aurka, eta zenbat jendek nahi dauen aldatzea hori. Eta dala, zerbait, hobeto gaur konpontzia bizar baino, eta nahikoa minin dala, ja, nahiko. Pentsau aiztia da preso gehioak direla protagonistak egun horretan, eta zema jende apoia huitzen dabe momentu hori. Eta ni aizta moduan sentitzenaz,
emozion itzelaz. Gelditzenaz harrituta. Bai, oso emozionantia izaten da, ez hainbeste jendean ikustea. Ez, ikusten za, ez dakit, nola esan, arropauta, babestuta, hori da. Pues mi hijo siempre suele decir que se tiene que mover mucho la sociedad, que es lo más importante. Urtarrila 12, ni Bilbon egongo naiz. Urtarrilaren 12an Bilbon izango naiz neu ere. Ni ere 12an Bilbon egongo naiz. Urtarrilak 12, ni Bilbon egongo naiz. Urtarrilaren 12an Bilbon izango naiz. Urtarrilak 12, danok Bilbora. Ni ere, urtarrilaren 12an Bilbora joango naiz. Urtarrilaren 12an gu denok Bilbon egongo gara. Urtarrilaren 12an Bilbon izango gara. Que todo el que pueda que vaya, que tenemos que ser muchos.